Piu, re, a, is, piu, re, a, piu, re, a, is, piu, re, a. Ah, deixa plou lo bon son, que se plou vengut dins aquest moment de lengua nostra. E per questo giornato dedicato alle fennos, per caire pa cunzun, abbiamo cruzat Daniel Esteve Ursiangou, che è scrivano e giornalista a Sud-Ouest. E poi un vertadier ramelet de fennos di Luca di Ras Ruzze, l'Anetto Clemens e sa scubidados tutos de fennos de Sebenos. Coi de Sazù e in obielio tradisiulo pelo porc e stuzzun un moment important dell'annado a cose passo din Pireneu Nauts. E poi accaboren in tutto beutat, in musico e in concert amb el grup du Bartas.